dut mini lepa ulanan hanan dam jeng hamo hakanet ni lung lom te in men kut kan in tlai ha titan hakanet thokan chimdi mi tlang pi krak chimlai Lauka party an sita akan zomzo tu party ni ram khel an to cha kan sangdi Flam peng in salai lian loi le pu nak than kap thim nak mi hu ning than tlang peng amiu ta hlu in vice president pu Henry Van Thioni tai nak am hu to chung thang rak chimlai Lauka party an sita an kan zomzo tu party ni ram khel an to cha a kan sangdi Thongni pukul kum memaram party ting democracy thim naka USDP party in thandlang pengram kul hlo number 2 a azam mi daktram hu thangni tainak pakhat man kan chawlo nak awang bikchu akan zomjo tu party hani mizapi sin a Lauka party an sian kan ti cha site achim Mara area lautu area a me kamhu lauti oklak asi lautu area hinti san elong a me kamhu chun mara area hin lungjoite long a me kamhu je phai e he bi he me klompalte tak tak kamhu chun thamphai a hin me khatman kamhu lau hiban tuk dim hun ka phak cha a sunglau okshum ka thalau te da ka phosa chim chilram kul sung a mem hun som thum la pakwa a i USDP party lai in matupi peng ram kul hlo Flam peng ram kul hlo le haka peng amiu ta hlo number 3 a an izom lau chun dak thom hu thang ni mara area la ya hin chun adang hlo candidate poll ni lam le thai kong a ningchang lau in ang rak kati mi a umrwa chula silau in candidate cheu khat ni khote I me pek som nak an kala hin Lauka party an site an aupi lau lai umni ni le za bantuk bia chim kau zong a an kan zum ti lau na in Lauka ti an thai in chun an zum di na President Ting Sing Chan Leo in Lauka ni tuksham nak le thil phurtar a lau ti zong hi an thai kau na in hi ti tiang mem hu du a ningchang lau an chim hi chu kalung anwam lau ngai te da ka posa chim chap November mi reta to mi memaram thim nak chungram kul chung a NLD party ni somthum laporok JCD ni panhi le CNLD ni pakhati in tainak an chaw na USDP party hi aliam chia kum thong ni lukum sha thim nak lewa khan chungram kul chung a tainak ang rak chaw I chawza arak klaimi an sekau na in thong ni thainga kuma chun hun nga chung long a tainak ang rak chaw tia thai asi Flam peng in salai lian loi le punau than kap thim nak me hu ning Thongni pakul November me rep memaram pi thim nak churam kul Flam peng zong tlamtling te in thim nak an to kho te thong kan thai Flam NLD party lutlai pungun thong ni Flam peng chunga me zung hunjal som ruk le pakwa cheu khat ko chu kamtling te in me an thak kauna in dio Myanmar India ramri min ha chu me athalau mi thongkha shrong an around chu khol in arak lung khawlau mi zong an cha si Flam peng in salai lian loi le punok than kap Pinil hlo number 2 se amiu ta hlo le pitu hlo in azam min ha me an hu ning chu pinil hlo in salai lian loi NLD thongwet le zalasomli le panhi punok than kap CNLD thongli le zala thai thum in pune loi ni tainak amhu amiu ta hlo in pu hedun NLD thong lai ni le zali le porok salai nge pi thian ok thang CNLD thong nga le zanga le som thum le pathum pu bual sai lau USDP thong ni le somli le pathum in pu hedun ni tainak amhu pitu hlo in Dr. Riangville NLD thong lai ni le zaret la kul la kwa pu shangken lau CNLD thong li le zasori le som sori le panga pu ram kipcheu USDP thong ka zakwa som thum le pakhati in Dr. Riangville ni tainak amhu hi asita da ka posa chim Flam peng chu atu leo chawza tlai tu NLD party in punal loi le CNLD party chung in punau than kap pinel hlo number 2 in azom mi an si tia thai si tainak chu afyang kauna in me an hu zatu hi an hu big an lak kho chung mi chajin chung in pek mi si bimang haitel ka si Tlang peng amiota hlo in Vice President pu Henry Van Thioni tainak amhu thong hi kumkul kun nyamaram chimnak chu November mi riat a to asi
tu tiang thei kho viala chun chilram chunga chun boibai nak lo in tuang te in dai te in alim kho tu ten chim nak a hin khantlang peng anuta hludo in azwan min ha chu USDP in pu siang len hong NLD in Vice President tu pu Henry Van Chole CNLD in Dr. Van Hun Lian na NCE NLD in Vice President pu Henry Van Choni tay nak bual chu achau pitu hludo a pu Van Boylian CNLD pu si chung NLD independent in salai dau khale pu zau peng USDP na hi azam cho mi NC in ha I NLD in pu si chung ni tay nak bual achau Pino number 1 main hun a chin pek thang CNLD pu chan ham NLD le Dr. Van Nin ha hi tay nak bual chau ding a azam cho mi NCE NLD in pu chan ham ni tay nak achau Pino number 2 main hun a azam cho min ha chu NLD in Pini Silian CNLD in pu rungko USDP in Dr. Mu Thang le independent in Salai Lungkhitun ha NCE tay nak bual chu NLD in Pini Silian ni achau tu tang chim nak a hin Vice President tu pu Henry Van Chole anupi le Anfanuti in Khantlang Khopi Thong Hoi Mezung number 1 a me pek nak an ngai tia thai asi tu tan ha kana thong kan chimding mi chu hivial hin kan ngal ri lai dibora sung mi ka si